Ya Allah, Mak. Kayak masalahin Nur mulu dimasalahin. Siang nggak malam. Ini gue udah cinta sama dia. Iya lah. Besok gue motor lagi nih. Gue takut banget lagi diiniin. Nggak dibangunin lagi ntar. Mana ya? Gue mau teriak. Gue takut. Udah malam, sianan juga. Aduh, gue pusing juga dan ya. Gue tulis aja kali dah. Mudah-mudahan aja nih mak gue nih. Mana sih lagi spidol punya gue biasanya. Mudah-mudahan mak gue ngeliat nih, gue nulis. Gue minta bangunin jam 5 dah. Pengen begitu. Aduh. Biarin dah, jadi urusan juga. Gue menur, biarin jadi urusan. Besok gue ajak Nur aja ya. Mak gue nggak tahu ini. Ih, itu dah. Sini dulu dah. Pengen kencing gue mikirin mau pergi ke Jogja sama Nur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue gak jadi berangkat tur dah nih. Mak! Ya Allah, gue ditinggal lagi deh nih tur begini nih urusannya nih. Aduh, Mak! Mak! Ya Allah, gue gak jadi pergi ikut tur dah loh. Udah lama-lama gue udah dari malam nungguin, udah giro-giro, pengen kencing-kencing dari semalam. Aduh, elah. Gue gak jadi tur lagi deh nih. Ya ampun, ngapain sih lu pakai teriak-teriak? Ya Allah, Mak ngapa sih nggak dibangunin dari semalam, kan saya udah tulis ya udah mau minta bangunin jam 5. Itu udah gua bangunin. Ya Allah, masa bangunin begini sih Mak? Ya mana bisa bangunin begini, emang surat dibangunin begitu. Makanya tuh otak lu jangan nur mulu. Apaan sih nur sama diorak-orak gitu, udah apain tebangnya diorak-orak kek, dikoprok kek, digendol kek, apa dulu. Gue jadi begini urusan gue udah capek bikin urusan. Jangan gue bikin diri, gue mau kemana aja sekarang.